Ikaze nanone bakunzi bacu nkuko mwabidusabye muri benshi uyu munsi tugiye kugaruka ku ntwaro igihugu cy'u Rwanda gitunze. Igihugu cy'u Rwanda mu myaka 31 kimaze kivuye ubuzimu kikajya ibuntu, ntabwo cyubatse mu buryo bw'imiturire y'abaturage, mu buryo bw'umutekano ndetse no mu buryo bw'imibereho myiza y'abaturage gusa, ahubwo kinakomeza gukaza umutekano ndetse no kugera mu ruhando mpuzamahanga rw'iterambere, haba mu bijyanye n'uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse no mu buryo bw'umutekano, aho u Rwanda rugerageza kurinda umutekano w'abaturage ndetse no kusagurira amahanga. Urugero ni nk'uko mwagiye mubona RDF mu bihugu bigiye bitandukanye mu butumwa bw'amahoro, ndetse nko muri Mozambique aho barwanye n'ibyihebe bigiye bitandukanye bagahangamura imitwe yitwaje intwaro mu bihugu bigiye bitandukanye. Tugiye kubereka satelite zikomeye cyane zisigaye zirinda igihugu cy'u Rwanda mu buryo bw'ikirere ndetse no ku butaka, tuberekeye tanka zikomeye cyane ndetse tubereke n'ibikoresho bisanzwe RDF ifite muri rusange. Ibi bikoresho kandi u Rwanda rukaba ruhiga ibindi bihugu byose biri muri Afurika, nta handi wabisanga usibye mu Rwanda gusa. Iyi bayita havuri mizayire. Iyi ni ya yindi izenguruka ndetse ikaba yarasa igisasu kigomba gukurikirana moteri y'indege kikaba cyanayipfumura. Ikoranabuhanga ryo kandi mubona akaba ari mu buryo bwo gukurura satelite ndetse no kuba irambundi ishobora kurasa ikamenya ahantu umwanzi aherereye, ikamupima nkaho bari kurebana amaso ku maso. Ikurikira kandi akaba ari misile ibasha kurasa igakurikirana ubushuhe, izi bakunda kuzirasa helicopter z'indege, igakurikirana ubushuhe. Iyi misile nk'uko uri kubona iri mu kantu gatukura ikurikirana ubushuhe. Atomic bomb missile niyo ikurikira nk'uko mubibona. Iyi missile ikaba yaraturutse mu Bushinwa. Izi modoka nk'uko zibona u Rwanda rukaba ruzifite zigera mu bihumbi 2. Ni missile ndetse ni imodoka ifite ikoranabuhanga rikomeye cyane. Iyi ikaba misile barasa bashaka kurasa umujyi runaka, nk'uko u Rwanda rushobora kwifuza kuba rwarasa mu Burundi cyangwa se muri Congo Kinshasa, rukaba rwayiha amategeko mpaka ikabigomba kugwa. Niyo bayiretse ibindi bisasu yo irakwepa mpaka yituye abantu. Misile kandi u Rwanda rukaba ruzifite zigera mu bihumbi 3. Iyi tanka ikurikira yarwanye mu ntambara y'isi ya kabiri aho yakoreshwaga n'Abataki. U Rwanda rukaba ruzifite rugera ku bihumbi 12. Iyi tanka kandi bakaba bayita F tanka 16 waves. Aha ikaba ishobora kugenda ibirometero bigera mu bihumbi 3 idahagaze kandi uca ahantu hatari umuhanda. U Rwanda rukaba ruzifite zigera muri 12. Iyi tanka nayo ikaba yarakoresheje na Joseph Stalin. U Rwanda rukaba ruzifite zigera muri 25. Anti-tank launcher F-16. Iyi nazo akaba ari intwaro u Rwanda rutunze rukoresha mu bwirinzi ndetse no kugenzura umutekano w'igihugu w'imipaka muri rusange. U Rwanda rukaba ruzifite zigera mu bihumbi 11. Izi modoka u Rwanda rukaba rwaraziguze muri Sweden nk'uko byatangajwe kandi bikanerekwa n'ababikurikiranira hafi. U Rwanda rukaba ruzifite zigera mu 10. uko wabyiboneye ndetse wabyirebeye aha. Iyi tanka ikaba ibasha kurasa imbere n'inyuma ndetse no hejuru, ibasha kurasa indege iri hejuru ndetse n'imbere n'inyuma. U Rwanda rukaba ruzifite zigera muri 18. Izi tanka bazita Devil tank missile. Izi tanka zikaba zarakoreshejwe mu mwaka w'1996 mu ntambara yahuje ibihugu bigiye bikomeye nk'Uburusiya na Amerika. Ahangaha u Rwanda rukaba zifite zigera muri 17, zikaba zirasa impande zose. Dream tank niyo ikurikira. Iyi tanka ni y'Abasoviet. U Rwanda rukaba ruzifite zigera muri 7. Determined View Military Air Defense Security 50. Iyi ngiyi akaba ari intwaro ifite na satelite ibasha kurasa ndetse ikarasa iri kureba umwanzi.
ikurikira akaba ari tanka cyangwa se mu buryo bw'imbunda yubatswe mu rwego rukomeye cyane, ikaba ifite iminwa zirenga 62, u Rwanda rukaba rufite ari intwaro zigera muri 2. Drone 56, izi ni drone ziratsa ibisasu bikomeye cyane, u Rwanda rukaba rufite zigera muri 716. Tank missile F-20, iyi tanka ikaba ari y'Abasoviyeti yakoreshejwe mu ntambara ya mbere y'isi yose. Iyi ntwaro ikaba yaravuguruwe mu mwaka w'1898. U Rwanda rukaba ruzifite zigera muri 22. Devo tank, iyi ngiyi ikaba ihanura n'indege ndetse ikaba irasa no mu bice byose bitandukanye. Ubwirinzi bukurikira akaba ari ubwirinzi bw'ikirere, ariko bukaba birabisasu biziritse ku modoka, zikaba ari byo byifashishwa mu kumira ndetse no mu kuzimya ibisasu. Izi ntwaro zakoreshejwe kandi i Rubavu ubwo Leta ya Kongo yarasaga ibisasu ku butaka by'u Rwanda. Cy'Mbere missile bomb, iyi ngiyi ikaba ibasha kumva ndetse ni sensa ibasha kumva igisasu aho cyaturuka mu byerekezo byose by'igihugu. Iyi bayita heavy missile, iyi ni ya yindi izenguruka ndetse ikaba yarasa igisasu kigomba gukurikirana moteri y'indege kikaba cyanayipfumura. Ikoranabuhanga ryo kandi mubona akaba ari mu buryo bwo gukurura satelite ndetse no kuba irambundi ishobora kurasa ikamenya ahantu umwanzi aherereye, ikamupima nkaho bari kurebana maso ku maso. Ikurikira kandi akaba ari misile ibasha kurasa igakurikirana ubushuhe, izi bakunda kuzirasa helicopter z'indege, igakurikirana ubushuhe. Iyi misile nk'uko uri kubona iri mu kantu gatukura ikurikirana ubushuhe. Atomic bomb missile niyo ikurikira nk'uko mubibona. Iyi missile ikaba yaraturutse mu Bushinwa. Izi modoka nk'uko zibona u Rwanda rukaba ruzifite zigera mu 2000. Ni missile ndetse ni imodoka ifite ikoranabuhanga rikomeye cyane. Iyi ikaba misile barasa bashaka kurasa umujyi runaka, nk'uko u Rwanda rushobora kwifuza kuba rwarasa mu Burundi cyangwa se muri Kongo Kinshasa, rukaba rwayiha amategeko mpaka ikaba igomba kugwa. Niyo bayiretse ibindi bisasu yo irakwepa mpaka yituye abantu. Misile kandi u Rwanda rukaba ruzifite zigera mu 3000. Iyi tanka ikurikira yarwanye mu ntambara y'isi ya kabiri aho yakoreshwaga n'Abataki. U Rwanda rukaba ruzifite rugera ku 12,000. Iyi tanka kandi bakaba bayita F tanka 16 waves. Aha ikaba ishobora kugenda ibirometero bigera mu 3000 idahagaze kandi ahantu hatari umuhanda. U Rwanda rukaba ruzifite zigera muri 12. Iyi tanka nayo ikaba yarakoreshejwe na Joseph Sitoin. U Rwanda rukaba ruzifite zigera muri 25. Anti-tank launcher F-16, iyi nazo akaba ari intwaro u Rwanda rutunze rukoresha mu bwirinzi ndetse no kugenzura umutekano w'imipaka muri rusange. U Rwanda rukaba ruzifite zigera mu 11,000. Izi modoka u Rwanda rukaba rwaraziguze muri Sweden nk'uko byatangajwe kandi bikanerekwa n'ababikurikiranira hafi. U Rwanda rukaba ruzifite zigera mu 10. uko wabyiboneye ndetse wabyirebeye aha. Iyi tanka ikaba ibasha kurasa imbere n'inyuma ndetse no hejuru, ibasha kurasa indege iri hejuru ndetse n'imbere n'inyuma. U Rwanda rukaba rufite zigera muri 18. Izi tanka bazita Devo tank missile. Izi tanka zikaba zarakoreshejwe mu mwaka w'1996 mu ntambara yahuje ibihugu bigiye bikomeye nk'Uburusiya na Amerika. Ahangaha u Rwanda rukaba rufite zigera muri 17, zikaba zirasa impande zose. Dream tank niyo ikurikira. Iyi tanka ni y'Abasoviyeti. U Rwanda rukaba rufite zigera muri 7. Detailed View Military Air Defense Security 50. Iyi ngiyi akaba ari intwaro ifite na satelite ibasha kurasa ndetse ikarasa iri kureba umwanzi. Ikurikira akaba ari tanka cyangwa se mu buryo bw'imbunda yubatswe mu rwego rukomeye cyane, ikaba ifite iminwa zirenga 62. U Rwanda rukaba rufite ari intwaro zigera muri 2. F drone 56. Izi ni drone ziratsa ibisasu bikomeye cyane. U Rwanda rukaba rufite zigera muri 716. Tank missile F-20.
iyi tanka ikaba ari iy'abasoviyeti yakoreshejwe mu ntambara ya mbere y'isi yose. Iyi ntwaro ikaba yaravuguruwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 898. U Rwanda rukaba ruzifite zigera muri 22. Devo tank iyi ngiyi ikaba ihanura n'indege ndetse ikaba irasa no mu bice byose bitandukanye. Ubwirinzi bukurikira akaba ari ubwirinzi bw'ikirere, ariko bukaba birabisasu biziritse ku modoka, zikaba ari byo byifashishwa mu kumira ndetse no mu kuzimya ibisasu. Izi ntwaro zakoreshejwe kandi i Rubavu ubwo Leta ya Kongo